Pausari Yimpum Ujbamar with a Paukara update Dogere. Infalgi foot raising Lukakom on Tokle. Miamtin Bamafum the Amorakai Lang Tok for Tingnan of a flying scout sim to the Bakangan Grant. Manifolagang na Imphal City Voluna Nana Tamnadava Fanakan Honarabazu, Kanglagi Noksuk Tangba Gate Tele River. Podover Reski Makong Amasong Madakti, Miamgi Lukakom on Tokle. Marile Singlasu Miang Sangba, what Bagamabi sound Tari. I could keep out acting the number from to the Chatuna Yang Salubada for Reski Kangla. Badgataina Makungi Sarukta, Amora kind of fit and the Lam Batianake. Masagaluan and a foot over Res Matakta, Kakatuni Yang Siluba Matam Dadi. Levi get Falipa, Makonga to the Amorakai Kana fit and the Pachalagan Basutanake. Mafamadu the Lady River, Amorakai Singatu, Nasino, Manini give among the Pasin Manate. Navid Kaya, Disang Sina Fasin to the Laklabani, Asa attack Maku. Ising half a plastic bottle hang passing patient to the Tambagi Matakta. Mafamadu the Quasarka Kodang the Zingba Osinton Bosalam Batenake. Minister and Berina Luzingba, Langakas name Fall City, Manuk Amasong Masaki Aquipata Modakai Sing. By Shindola Lady Basing, Comtok on the Bakan Bakat Loitana, City as Ibaluna Nana Tamnada being sent to the Lakwane. Mamangi Langi Matamda, Hot Minister Waramba, Tias Siam Kumargi Matamda. Imphal Mayorda Dukal Tauripus Namakoy Dukan Sing the Dustbin Sing Tamnaba Komtang Papa, Lokalam Lavazo. My Vakba Namkidabane. Luidan as a minister Masam the Hatina Yang Sinduna Imphal City, Mayolda, Amorakai Sing Passionat Tambaki Marilena officers the Lokana Bakan Kibale Kibane. Lagana for the Yamakan Huanabazu, Miam no Wakal Tapu Watpa, Amazon Marilena was in a pulling chang of Watpana. Pandam Adu, my Fopangam than a lady. Luidan Matamama the Lagana Mafum Kada, Kilamba Dustbin Sing Hasidi, Masakuba Funky Travane. Amarum the Imphal Mail Jauno Masigi, Quavidan Yam Tinba, Mafams in the Amorakai Lang Tok Living, Tinganava Flying Scott Semen Uzip Sekatarina. Mahodabazung, I am Sita Kankre. Miamtin Mafum the Amorakai Lang Tok Passing Madak, Action Lokot Pada, Police Namating Panganaba Kankre. Pausias in the Fungo Pound High, as it until Pung Home Tava Matamda, Sip Sekatarina, Sia Logduna. Pangto Kibami from Ambada Sip Sekatarina, Wafamasi, Marilena Bus in the Kanan Givane. Mawasan na makatan hai Imphal Municipal Corporation amasong atay arval local body singki area sinta pagay sing. Ningti na losin pagamdava asi mafungpa na mong tang na losin nananaba. Lamdeng the Lady River Solid Waste Management Plan ningti na mataw-taw na naba masong. Singki district sing amasong kunganggi lam yaw na amurakay sing ningti na losin pagamdava giwafam sing mifamatuda kanaki aire. Mawasan na makatan hai amurakay sing adu jum dagi kongot pagi tabak tawriva NGO sing manung mapuan fauna uba maung da what the allocation talk to na yamthong kudi makchita na amorakai sing kongodan ba bifam adu na kanake lonen masi lamdeng da leiribo solid waste management plan da pu ba yana ba tabak lokana da ba mifam adu da kanake aire jum dagi futhok liva fa da haudi sing ningthina khomchilaga mafam chana thamna na ba gidamat miyam da khanga na ba DC sing IMC amasong atayarwal local body sing na IMC sigi. Body sing na ICC ki tabak na kangkada na bakanan ki. Amoragai paisin na labor mafam sing kang to na mahod amasong. IMC na pun na flying squad sem na yang chin na balem na ki loidana. Miyam tin ba mafam sing da amoragai lang tok basing kang to pada police department na mateng pang na bu wafam. Mifam da puthoki. Loidana aran ba do music adugi mathakta loki matungin na sarak pinana bu wafam so Mifam to the Kanake Makatarakpa Atopao Amadana Tanker Sani Yorogre Police na Dukan Sing da Drive Zatagre Zerivam Dagi Langhang Pokvi Police Outpost Dagi Tanker Kandirak Togna Sangla Kiva All Tanker Amadi Bullet Tanker Saninga Simpal Zorokre Ngasimpal Zorokiva Gari Sing Atogi Manumda Indian Oil Corporation Limited Ki Apun Bakari Marfudra Tarukne Matuki Manumda Diesel Ki Fuga Mathoy Petrol Gigari Yankai ATF Mari LUB amane Bharat Petroleum Corporation Limited ki apan bagari kuntarit ki manungda diesel ki gari taruk petrol ki manga ISP mix tara full cylinder taruk ni amasung LGV gari humputara tare ne taga kan dirak thok na gari singa du nongthil pung mari makhai dagina nabitang waram pung taruk makhai phawba ki manungda Imphal da yorok ki bane gari singa du tongan Tata truck Tata 407 SML amasung
berol na jingba gari sing na escort tawduna thorakhibani aire nagalam romda imphal gi thangalamadi pauna kaithel da hanglibo wholesale dukan sing da pochai gi mamal yana jondana ba lenga ki mari leinabo official sin na khan kre imphal west ki sb na lusing ba lenga ki mari leinabo official sin nga se kaithel da hangliba wholesale dukan sing da joliba pochai gi mamal yengsin kre yengsin khongsan aduga mari leina official sing aduna wholesale dukan hangliba sing da karigamba hiram amata da khudong chapa lautra pochai gi mamal yonda ba khangan khe पोजै पुब गरी सिंह इम्फाल द जिरिबा लंबी द इम्फाल तमना पोसिलक पाहौरे मरमदन दुकान हांगलिब सिंह मरम चादन पोचै की ममल हेंगतनब अमसुंग मियाम द खुदुंग चाहननब की थमक दुकान सिंह द पोचै की ममल थेनरब सुखानन खे हाइरे नेशनल हाईवे 2 द सथरिब बन अमसुंग काउंटर बन आधोफियु नेसो नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर की मणिपुर का ताइनब नागालैंड की सरुक साउदर्न आंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से फोन से थलिबा मतम कक्तब हाईवे पन की खोंजंग मदे नागालैंड के ताइनब असम की सरुक ऑल असम मणिपुरी जुट एसोसिएशन अमियान से थलिबा काउंटर वन की खोंजंग असि मियाम की यंगलग हंदोक पियु आइना नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशोन अपील तौरगले नेशो के प्रेसिडेंट समुएल बी जिरुआ अमसोंग सेक्रेटरी जनरल सिनाम प्रकाश न पुंदु खुदेक पिदुना थादोरकवा चेरोलमना हाई नेसो असी अवांगनफु की तोगान बा स्टेट तरु की असौबा माइरोय लुपसिंग हाइबदे खासी स्टूडेंट यूनियन केएसयू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसो नागा स्टूडेंट एसोसिएशन एनएसएफ मिजो जिलाइफुल एजेडपी तुइफ्रा स्टूडेंट फेडरेशन टीएसएफ ऑल मणिपुर स्टूडेंट एसोसिएशन एमसो गारो स्टूडेंट एसोसिएशन जीएसयू अमसुंग ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट एसोसिएशन आक्सुन पुनछिंदुन सेमबने सेफोन मणिपुर की लाइफलाइन ओरिबा लंबी असि था असि कुलुमदोइदगी थिंगचेंदुना थंकिबा असिना मणिपुर मियामदा चाउना वावा पीरे माखा तरकबा अतोपा पाउ मदना पैरामिलिटरी पर्सन लिसिंग अमगा चानी सुपना मंगा सोशा तौके लाइबागा सिगी पैरामिलिटरी पर्सन लिसिंग अनि कुनमथोइदा खोइदगी मसिंग जामना चामगा यंगैगा तरुक चुसा तौकिबा लोइनना हौकिबा सही तरह द पुन पर्सन लिसिंग अमगा चानी सुपना मंगा सोशा तौके अनि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय नसी लोकसभा फोंदोखरे मांगना हाई सुइसा तौकीबा पर्सन मसिंग अदु लिसिंग अनि कुंद चामगा निफु हमदोय लिसिंग अनि तरागा मपनद चाम कुनगा मपन लिसिंग अनि तरागा निफन तरागा तरो लिसिंग अनि तरागा तरेत चाम कुनगा मंगा लिसिंग अनि सुपना तरागा तरुक मरफुद्रानी थोय लिसिंग अनि तरागा मंगा द चामगा सुपना निफान लिसिंग अनि तरागा मरी द चाम कुनगा मंगा लिसिंग अनि तरागा हमदोय द चामगा तरागा हमदोय अमसों लिसिंग अनि तरागा निथोय द चामगा तरागा निफाने इमुंग मनुंगी ओइबो वथोकसिंग अनाबा अमसों सेंथुंगी ओइबो खुदोंग चादबसिन सुइसाइड थोबगी मरम खरानी आइना आइबा पाहुम अमद मिनिस्टर अदुना हाइके सुइसाइड तौदुना सिखिबा पर्सन सिंग अदुगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुदे सीआरपीएफ बीएसएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी एसएसबी एनएसजी अमसों असम राइफल्स ने मरम चादना पुलिस न फाबगी कंपेंसेशन पीगदबनी कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 बु खोंगावना मणिपुर पुलिस ना होकिबा लिसिंग अनि कुंड मियोय अनि फाजन किबा मरम चादे विक्टिम सिदा कंपेंसेशन पीगदबनी आइना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन मणिपुर लेगांग तखानग्रे कमीशन असिगी एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदे मनिना साथाकिबा प्रोसीडिंग असिन हाई यूथ फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट केएस फजतोना अमदे सेक्रेटरी टी सतीश कांतना मेधिया द लंगथपाल फुमलौ लकोंद क्वारंटाइन सेंटर साबदे असुंब खोंथांग नते हाइगिबगिदमक मखोइबु फाजिनर पुलिसना थंबा असि मरम चादे केएस फजतोन की मैकेदगी हिरम असिगमबरी लाइनना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन द वकालकपदगी मखोइ अनिगी मदकता पालंबा अमदे पुलिसना सथरंबसिंग अदु मरम चादे हना कमीशन फंगदोखरे मसेकिसु मथकता हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न सही असि फेब्रुवारी माफंदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिसिंग अनि मंगा की मखाद फाजतोन अमदे सतीशकांत द पालंबा एफआईआर अदुसु टेक्निकल ग्राउंड जौन बनम चादे आइना काखेबा लैरे असिगुंबा कया असि नैनरबा मतुंग द विक्टिम ओइरिबा फाजतोन अमदे सतीशकांत द लुपा लिसिंग तरह तरह की ओइबा मॉनिटरी कंपेंसेशन पीगदबनी आनसु कमीशन की मैकेदगी खंगले क्वागाइथेल निंगथेमसा करुंगी लंबी अंगकपा फंगना फिबम सोकले इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा क्वागाइथेल कैथेल दगी चलगा माय लंबी ताबा निंगथेमसा करुंग फावगी लंबी गी फिबम आइदिंगा लेतना फतबना एक्सीडेंट थोक्तना मियु क्या असोक नंगबा यावरे पावसना हाई टेदेम लंबी दगी क्वागाइथेल कैथेल की ममंग पांगना चलिबा
lambi gi hek masin da komjau kaya leibada lambi asida chanadaba hona pada matam kaya changbadagi mafam asda hek leitana traffic jam thokle masig mathakta lambi gi naget da drain leitaban no hek chubaga lambi da leiripa komjau sing lamit kya ni ising tum da leibana miyam gi chathok sasin da chauna akai ba pire Kwagaitil kaitil gi hopum barak amade laurembam laikai faur kaning temsa karong dagi mai lambi tabagi lambi ase kacham thong amade nauria pakhang dakpa assembly constitution gi taina bum famne lambi ase gi matam kya gi mamang dagi film sokto lambi ase gi am sarukta kongur kial aibna lambi ase da hatu athu akai gi satpa amade amam matheng da halakpa miyu ke action thokpa dagi aso open yaunare lambi ase makti mai lambi dagi laklaga tidim lambi fawwa Satgada fana tragana tidim lambi dagi mai lambi fawwa chatpagi yamna maru oiva lambi ama oibana lambi asida masing jamlaba miyamna sathok sasin taunare lambi asi fawdana namit khudingi office ka thokasin tawba mongsang kaitagi konthaujam bijoi kauba mayoi amana fangdorokpada office da matam chan jumdagi thoraklabaso lambi asi gi phibam phattabana lambi asi fawdana channa bahona pada matam kya lawdagi office da matam chana yoba ngamdre masigi matakta lambi asigi mafum kya da leiriba kongkosing da thaina bu hona bada accident hoke tawba kyar gana yaukre lambi asi lekana atuba matam da chamjin biduna lambi asi da chanaba hona bada miyamna thengna riba awaba achi ko han biu ana makhata ke nagala marom da imphal gi maru eva main road khara natana manu onjen ba laira khulok kya ningthina sambi da amati akai atoi yawba gi wakal leiribane imphal mayul gi ba na kaithel amasung thangal kaithel gi yamna maru eva lambi asi da so asofa pot hol kya leiduna nong songju chudana ising thomdun leiba thengnaribane leiba ke mafam puramakta nini subu ana central trade union singi strike satari government policy singi mayukta janing taba phangdok nanawa central trade union singda kaukiwa naminidi gi leibak sinthongba strike adugi nini suba ngasi leibak popon meta leibak asigi mafum kharada mahausa gi punsida akaiba thokan gre pausingi matugi nini suba bet asida state kharada public transport amasong banking servicing da macedona akaiba thoke ngarang ning thauka ban mitta khongjang changsiliba state ke workforce adogi mathakta ngasi nini chanbada sekim amasung arunachal pradesh ke workers sing yausen gre strike sida sector punamakta leiriba workers sing yaure ngarang ning thauka ban mitta strike sida worker konhena sarup yaki amasung nini chuban mitta de masidagi hian gari ana all india trade union congress AITUC gi general secretary Amarjit Kauna PTI da haige workers sing laumi sing amsung biam da soganba government policy sing adugi bayuta central trade union sing apunba forum amana protest atharakpane makoi gi demand sing adugi manung da labor codes muthatfa maung amata da privatization tawdawa national monetization pipeline MNP kakthatfa MNREGA Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Eke makada piriva khosumat hengadan bamasung contract workers sing regularization tawba yaure budget lising ani kunmathoi kunithoi da laukthokkiba public sector bank ani privatize tawnanaba government gi khongthang adugi mayukta bank union singna protest tawre deposit gi interest rate engadhanba amsung service charging anthanba su makoina demand tawre strike gi an bonmit ngara ningthauka bonmit da west bengal kerala amsung tamil nadu gumba state sing da public transport service sing da apan bathoke public office sing amsung education institution sing di strike asina sokide ahan bonmit asida yam brabda state nivanda bangamanava phibam laike Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Assam, Haryana amasung Jharkhand da banga chap manaki aina forum matuna ganang thokwa statement amada haike Goa, Karnataka, Maharashtra, Chhattisgarh, Punjab, Bihar, Rajasthan, West Bengal, Meghalaya amasung Arunachal Pradesh da industrial area camprom da khongjang ke sana kanglon sing anglat tapadaki Manipur da cooperative society si tharpani Valentina Manipur da cooperative society ki chana kanglon se miyamna ningthi na ngangna tabadagi hana leramba cooperative movement ado sidhar pani hani department of cooperation ki registrar oiribi arampam Valentina na phangdokre awafam asingasi napwar ki resident office Manipur ki makada cooperative development fund for comprehensive support plan sponsor tawduna ti Manipur cooperative society 1976 di Manipur cooperative society rules 1977 di Manipur Cooperative Bank Bylaw haiba hiramda lampianda leipa Institute of Cooperative Management ge conference hall da phangthokiba noma ke oibo workshop da phangthokibane tharong mari lainana arambam Valentina na hai Manipur da ekasigi makada society dising taraga mathoi ena lai adoba miyam ekasi ningthina khangdaba amadi ngakna chanadaba na mathau tawdaba gom lainaba ke yauri mamal jamna workshop asi toina pangthok loida panina
Workshop asida saruk yariba Manipur Cooperative Bank official amasong mari leina pamiyoy khudimak na ningthina khangjil hova mathau tai. Society na piri basana kanglon singang na chalabadi lamdam asigi sel thong gi phibam dasu achoba mading ama pirakadori bani. Mafam kaya da leriba society singna thamoi singna thabak tawraklabadi lamdam asi yamna thuna chawkhalakani. Maramaduna akhang bamiyoy sina masa masa gi khangli besing adu atopa miyoy sing dasu khangan ba mathau tai. Workshop asi yaw ro pamatuk dadi Manipur da sitharak liva cooperative i hawasi amuk phibam phagalhalasi. Atopa state da ningthina cooperative society gi makhada sarai bangamlaga. State gi asida na ngamdri basi kari gino state asida na ngamdri basi kari gino haiba aikoi khudimana khandaba matam oire aina phangdokhi. Ngasi ki tharamata da Manipur State Cooperative Bank Private Limited ki Vice President P Ranjit amade Bingasi ki Vice President Y Subhas Chandra su sarwiya ke. Jal Shakti Abhiyan Gas di Rain Campaign outdokre umang koktholaga popi pambi thabadagi turel sing kangle se minister. Manipur ki singki lamsing do umang koktholaga faksan na popi pambi thanarakpadagi state asida cheli bamar iba turel sing kangle ikang thada isingki awba chaun mayuknari aina se minister na phangdokre. Se minister secretary ta pangthokpa thoromasi hawdokpaki warol piraduna CM na hai Jal Shakti Abhiyan gi makada state asigi district khudingmakta thabak paikhatpagi mathau tai. Loina na matu kumba thausiladu paikhatna ba fere play. Ngasidagi horaga sahi asigi November kuntra phawwa nongi ising yoktuna thamnaraba gi khongjang ase mai fakhana ba sangsin ga dauri bane. Manipur da ipa ifu haktaktagi horaga alaman singna ising gi maru iba khangna pukri khongpal mafung phana semdona thamlam ge. Asugum khongthang asi mai fakhana ba gi damak department pareba minister sing masa jawna sangsilaga thabak tawbagi tangai fadaba lai. Marmasida department sigi office campus da pukri masa da tagna water tank na singpa semkalaga nongi sing asi joktuna thamnana ba khongthang paikhatpada ahanba bieng thamgadabani. Laiga ki department sing khakta natana school amasung college sing dasu masigi khongthang asi lokot padangai fade haike. Si minister hai matamambada nongju thagi matamda churiba nongi sing jok narambagi chanabi adu ngasi de kauthok pakumna tawre. Nongju daba matamda yumda nala fanduna ising joktuna thamnana ba tharang paikhatpagi tangai fadaba matam yaure. Matamambada singi lamda umangwamang parang kairingai matamda torel fat ifuna singbada ising walamde atau hausik sing da pak sanda uwa jantalakpa asina maram oraga nong suba matamda ising chupsin hauraga nong chudaba matamda paturenda thadorakadaba du tawtre amasong nong chudaba matamda ikang bayoknare amasong nong chudaba matamda ikang bayoknare. Si minister na hai Green Manipur gi khongjang asiga nonggi ising ka joktuna nonggi ising joktuna thambaga yamna mari lainai maram asina lekakna sangsilaklifa Green Manipur gi khongjang asida miyam na bateng pangbiyo amasuk department sing na mafung phanbiyo haike. Manipur ki city area jauna subdivision khudimakta amora kail handana ba tharang paikhatpa pauta paikhatna ba pauta so pike. Singki lamda umbang wamang kauthokna popi pambi thakibadagi paturel sing kangkre. Sanabagi pau amada Mirabai na BVC Indian Sports Women of the Year 2021 gi award fangre. Weightlifter Mirabai chanuna BVC Indian Sports Women of the Year 2021 ki award fangre. Olympic silver medalist asna public bhota Glover Aditi Asok, boxer Loflina Borgohain, Ferasuter Avani Lekra Masung, badminton Sanaroi PV Sindupo Tung Oinaramdana award asi phangbangam kibani. Mamang Zaida Tokyo the Fangtokibo Olympic Games da Mirabai na Kesini Fugamapan ki category da Anisuba Mafam Kandana Olympic da silver lova an Indian weightlifter Waipangam Kibani. Mirabai Janone award Fangbaga Hai Ayak House United States da training Chatari. Sayas the Pangtokal SN Games Samasung Commonwealth Games da goal Launaba Angabatak to Honagani. Apo BBC Indian Sports Women of the Year award Pidon Ikakunda Bibagi Damak BBC India Bohania later Tagat for Fondorke Pangtoksari. New Delhi the Fangtoki award yen tokpagi thormatu da sarukya kiwa BBC ki director Jaden Tim Davis na Mirabaibo thagat ba phongdok latuna thoido khenthok laba sports women mahakna award asi phangpada matik chai aina phongdoki. India ki masak na sports journalism expert apasung aibasin award asi ki nominee manga adu khallaba matungda online public vote pangthok laba matung winner decide tawraba matung khankibani. BBC Emerging Player Award sahi taragani pan surapa cricketer Safali Barma na fangke. Nubi masa asi hadak New Zealand pa thoklipa Women's World Saruya ke. Loina da sing ani kun Sydney Olympic da bronze log da weightlifting da Olympic medal lova India ki ahan banapi waikeba Karnam Ali Sori da na BBC Lifetime Achievement Award feke. BBC Indian Sports Women of the Year ki ahumzuba edition asida Tokyo ki Olympian amasung
ꯄꯦꯔꯥꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯪ ꯄꯔꯦꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯦꯜꯄꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯗꯥꯟꯃꯥꯌꯥ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯁꯥꯟꯇꯣꯁ ꯀꯥꯃꯤ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯔꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯥꯒꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯔꯨꯔꯦꯜ म्युनिसिꯄꯥलिटी 1/3 कास्के डिस्ट्रिक्ट गांडकी प्रोविंसदगिनी हाइरे। पाउ असिगी मतुंगिना असिबा हसांग अदु चावराकना ngasi नुमिदांग पुंग मंगारोम तरपदा स्कूल असिगी मनिंग थंबा कॉर्डरगी फाइरल मद थौरी यानदन लेरंबदगी महाकी नुफाना थेंगनरपने। खुदुक्ता महाकी नुफा अदुन थौरी काकतुना थौरी कक्ततुना लाइकनरब होनबदा लाइखिदबने हाइरे। थाजबा याबो पाउ अमना लाइखिद्रबे नुफी असि संतोष कामेगी अनिसुबी नुफीनी हाइरे। अदुगा हौखिबा मतम खरागी ममांगदगिसु नुफी असि हफालदा चलुगी हारंबा वफमसु लई हाइना लैमिनबी ममानबी अमरसु फोंथोरकी हाइरे। अमरमदा नुपी असि मतौ करमना करी मरमदगी कक्सिंगदा लाखिबनो अमदे महाके चप चाबा वीजा आईएलपी अमदे मरी लेनबा चेचांग अमदसु पाइरमदे हाइरे। मखा तरकपा अतोप पाउ अमदना युम लाख मगा हेना खुसिनग्रे। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण मखाद साब युम लाख मंगा का लिसिंग कुन माथोय संगदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngasi युम सिंह अदो फंगदबा मियोइसिंग दा खुसिनग्रे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुदांग दा युम संगाबा अमसुंग कानाबा फंगदर मियोइसिंग अदुदा युम सिंह खुसिनबा थौरम अदुदा वांगांग बधाइखे। गवर्नमेंट लाइरबा मियम दा युम सिंह पीबना ख्वाइदगी मरुओइना लवे। स्कीम असिगी मखादा लेफा कसिगी खुंगंगी लमदमदा युम क्रोर अनि जाउना हाउसिंग पावदा युम क्रोर अनि मखाइ साखरे। मध्य प्रदेश मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो थरमदु स्टेट दुगी सतरपुर दगी चरुक याखे। लेबा कसिगी निम तमलखिबा सही हुमपुत्रा मा सोबगी नोगाइ फोंदोकनदबा लेबा कसिगी डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता मथंग था तारा गनि थोइदा पोखरी हुमपुत्रा मंगा तौनरबा वासक अमा लौसी हाना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मियमदा अपील तौखे। पैरासिटामोल चौनैता मखल खरागी ममल लाखलिबा एप्रिल अमदगी चादा 10.7 हेंगलगने। पैरासिटामोल एजिथ्रोमाइसिन जाउना अना लाइंग चंगबा तंगाइ फदबा हिदाक मखल चनिपान की मथकता लाखलिबा एप्रिल अमदगी ममल चादा 10.7 की चांग हेंगलगनी एंड नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ने लाउथोखरे। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की मनुंग चलिबा पैरासिटामोल एजिथ्रोमाइसिन न सिंगबा याउना तंगाइ फदबा अना लाइंग हिदाक मखल चनिपान रोंग की ममल असे एप्रिल अमदगी हौरगा चादा 10.7 की चांग हेंगलगनी हाइरे। ऑफिस ऑर्डर अमता कॉलेज की मैकेदा फंकिदे प्रिंसिपल डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मणिपुर यूनिवर्सिटी कांचीपुरना MU की वुसु तुमकी सानरोय खनबगी मतंगदा डॉक्टर CS प्रताप सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स MU नु कुदेक पीदुना मार्च 10 तारिखदा थोकिवा ऑफिस ऑर्डर अदु कॉलेज की मैकेदा फंकिदे अना खा मणिपुर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर N सुभाष चंद्र सिंह ना कुदेक पीदुना थादोरपा चेरोल मना आइरे। चेरोल सिना हाई कॉलेज असिगी स्पोर्ट्स केट सेक्रेटरी वाई पूर्णिमा सिंह ना मार्च कुलुमदोइदा कॉलेज असिगिदमक खल्लबा सानरोइसिंगिदमक सेलगी ओइबा टेंगबांग खरा पांगबिननबा स्टूडेंट यूनियन की लेटर हेता थारकपा एप्लीकेशन दा यावरखिबा जेरोक्स कॉपी अदुदगी इन्फॉर्मेशन फंगबने। मार्च कुलुमदोइगी ममांगदा करिगुंबा अमदा खंगबा लेखिदे एप्लीकेशन अदु मरम चाइ हैना खल्लगा माइरोइसिंगिदमक लुपा लिसिंग 10 खक मतेंग ओइनरबा सैंक्शन तौदुना पिखिबने। मदुंगदा असिगुंबा कम्युनिकेशन गैप असि लाइनबदनबा मरि लेनबा अथॉरिटी की पुनिंग सिंगसिलगले। सही यंगै सुरबा खतनबा लोइसननबा आसाम का मेघालय के एग्रीमेंट साइन तौनखरे। आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अमसों महाकफा मानबा मेघालय की कॉन्ट्रैक्ट संगबाना सही यंगै पंतु तरेकिबा मखोइगे ngamkhai gi khataba sing ki matang ngasi agreement ama sign tawnakhre। लोजिंगबानी अदुन यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमसों स्टेट अनिमक्तगी ऑफिसर्स की ममांगदा दिल्ली द यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री द जानरोल अदु सही तौके मसी ओंगनोंग फोक की दमक वारी वरबन बिन अमने। आसाम अमसों मेघालय की मरक्ता स्टेट मसेन की ngamkhai यानबा अमा सही तौनरे हाइन होम मिनिस्टर अमित शाह ना हाइगे। यानबा दुने स्टेट अनि की मरक्ता लेरिबा किलोमीटर 884.9 की ngamkhai परंदि येनरिबा मफम 12 की मनुंगदा तरुकी येनबा लोइसिनरगने। स्टेट अनि की मरक्ता लेरिबा ngamkhai की येनबा सिंग अदुगी सादा हुंबुद्रादि यानरोल सही तौनबा असिना अरोबा ओइना लोइसिनरे हाइन यूनियन होम मिनिस्टर अदुना हाइगे। स्टेट अनि अदुगी मरक्ता यानबा पुरखिबदु स्क्वायर किलोमीटर 36.79 पाक चावबा लम्मा की मनुंगदा लेबा खुंगंग कुंथ्रागा तरुक लेबा मफम तरुकतने। मेघालय की चीफ मिनिस्टर सांगमाना होम मिनिस्टर बु थागत की अमचों फिबा मसी ओइरखिबासी आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ना होनबदगिनी आइगे। ngasi warwesin की अहानबा तंगागदु फंगले मसी आसाम चीफ मिनिस्टर
Biswa Sarmagi maram na oilakivani hanam hang naike. Asam amso Meghalaya ki marakta leiriba matam sangnadagi natu leiriba ngamkai adu warojin paknadaba Prime Minister Narendra Modi amaso Home Minister Amit Shah na mathau tabe ithila tu birakibani hana Meghalaya State Minister aduna makhatage. ASI ama thabaktagi suspend tawkre. Thawon district ki Khongjom Police Station da ASI oiva ama mathau da thawsadaba amaso puning sangdaba kamari leinana thabaktagi suspend tawkre. Hiramasi ki matang da Thawon District Police ke SP Zogesandra Awizamna grak ning thawgaba namita order ama thawkre. Thabak suspend tawkraba SI aduki maming Okram Napoleon kawi maki matakta departmental posting ama satharagani anasu SP ki order adu da panbaga loinana suspend manung da maki headquarter asi reserve line thawal da oigane SP ki ayaba yaudra headquarter thadok pa yaroi rule ki matung ina maki subsistence allowance lawba yagani haire arwida content sing asigi marwai ba pau khara asi ba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak padaga jari channel asida tumda kanarabadi subscribe to be subscribe to be moloinana like and share to copy ganu punamak po amakana thagajari